Ao ke boele go dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la monna ra rona Jesu Kriste re kena hape thutong ya rona eo re setse morao ka mareka kgaolo ya 12 tsatsing lena re nka temana ya 10 le metso supileng. Sehloho sa thuto ya rona ka jeno ke Jesu wa raba potso ka lekgetho. Jesu wa raba potso ka lekgetho. O tla hopola hore Jesu o ile a botswa ke Bajude hore na ho a lokela hore ba ntshetse se sa re lekgetho kapa tjhe. Re boletse thutong eo hore moifo o rometsweng ho yena moo e ne le boemedi ba Bafarisi le boemedi ba Heroda. Thuto ya kajeno e tobile ho seo a se buileng Jesu e le karabo ho bona, mme karabo eo ke thuto le ho rona ba phelang ka jeko lena. Ke hona moo ke batlang hore re tle re nke thuto ya rona hona teng. Temana eo ya 17 e re ya ba Jesu ba araba a re ntshetsang sesare tseo leng tsa sesare, mme le ntshetse modimo tseo leng tsa modimo. Mme ba motsota. Ke temana eo ya 17. Re tla lemoha hore polelo ya ho qetela temaneng ya 17 e reng ba motsota. Ba motsota. Tla hopola hore moo dihlopha tse pedi tsa Bajude tse tlileng ho Jesu e ne le tse shabang ditaba tsa lekgetho ka tsela tse fapafapaneng, tse sa tshwaneng. Empa moifo o no le jwalo, o no tlile ka thomo hore o botsa Jesu hore na ho a lokela hore ba ntshetse se sa re lekgetho kapa ba se ke ba etsa jwalo. Jesu mona re na Jesu ba motsota hobane batho bana ba motsota hobane tsotile karabo ya hae, hobane o ba entse hore e re ha ba khutlela ho ba romme ba tle ba eteng ba sena le haile dipotso ho bona. Borumo wa bona ba Heroda bana ba tlo bolella ba Heroda, ba tla bolella ba Heroda hore Jesu o reng ka lekgetho le ntshetswang sesare. Barumo ba Bafarisi ba tla ya ho Bafarisi e leng ba rumileng hore ba ba bolelle hore na Jesu o reng ka lekgetho. Ho setseng ke hore nna le wena ba phelang nakong ena le ngwaheng kgolo ona, rona re ka re Jesu o reng ka lekgetho la naha ho rona ba phelang hona jwale. Jesu o reng ho ba Kriste nakong ena malebana le lekgetho. O a hopola hore ke ile ka re dihlopha tseo tse pedi tsa Bajude di le tsa motsota. Ba motsotile hobaneng? Ba motsotile hobane seo ba neng ba se utlwile ka Jesu le seo ba neng ba ithutile sona ka Jesu, jwale ke sena ba se paka, ba se bona, se ka pele ho bona, mme ba motsota ke lebaka leo hore o ba khutsisa hore ba khutle ba sena dikarabo, ba sena dipotso, ba ena le dikarabo fela. Ba ne ba utlwileng ho Jesu kapa bana ba tsebile eng ho yena ka yena, bana ba utlwile eng ka Jesu, mme ba hape ba tsebile eng ka yena. Hona jwale tjena ha ba ya kgutla kwa ba kgutla tje ba reng ka Jesu, ba reng ka yena. Haeba ba ne ba sa mo tsebe, ba bolelwa eng, ba boleletswe eng ka yena. Haeba ba ne ba sa mo tsebe, ba boleletswe eng ka yena. Ha re boele re shebe tseo ba kopaneng le yena, ba di tseba, tseo hona jwale le hape jwale ba di tiisang. Ba fumane hore ke temana ya 10 ena e mene, ba fumane hore Jesu ke wa nnete. Bebele ya Sekgiriki e re aletheia ke wa nnete. Ba fumane hore Jesu ke wa nnete.
o otlohile, wa tshepahala, ha potapoti dintho, o nnete ke taba ya pele ba e fumaneng moo. Taba bobedi eo ba e fumaneng ba ithutileng yona ke hore Jesu ruta tsela ya Modimo ka nnete. Ke taba bobedi eo ba ithutileng yona moo. Re nka hona mo Netebaneng ya 14. Jesu ruta tsela ya Modimo ka nnete. Ha ana boswaswi, o tiile ho yona, o tjhorile, o hlwekile, o tjhorile, ha potolohe taba, o tobile nnete ya tsela ya Modimo. Ke se ba ithutang sona. Taba boraro e ba ithutang yona, ha re letho ka motho, ka mantswe a mang, ha tshoswe ke motho, ha thuthumetswe ke maemo, motho le tsa hae ha di mo behe tsietsing, ha tsietsing ke tsona. Motho a keke a etsa hore ebe ba mo etsa hore seo a seng sona, ba ke ba mo fetola, ke ka fetola. Ke sona se ba se bonang, ke sona se ba ithutang sona. Ha tloswe tseleng ya hae, o ikemetse, ke sona seo ba ithutang sona mona. Taba bone, ha e ka tshobotsi, ba ithuta hore ha e ka tshobotsi. Mme taba ena re betse re utlwa ena e pakwa ke Petrus ho diketso tsa Baapostolo kgaolo ya 10:34 moo ho thweng ya ba Petrus o a hlamisa molomo a re, ke lemoha ka nnete hore Modimo ha e ka tshobotsi ya batho. Ka mantswe a mang, sena se ba se bonang mona ka Jesu mareka se tiiswa hape ke Petrus hore Modimo ha e ka tshobotsi. Tsena wena momamedi e motle ke dintlha tse 4 tseo ke ba di tsebang ka Jesu le pele ba beha potso ya bona ho yena. Ba se bile ba santse ba di bona. Potso ya ka ke hore wena o le momamedi wa thuto ena, ke eng eo e tsebang ka Jesu? O tseba eng ka yena? O utlwile eng ka yena? O dumela eng ka yena? Jesu o ba makaditse ha re ho bona ho tliswe denari le tjhelete eo lekgetho le lefuwang ka yona. Ha ba e tlisa, o ba botsa potso, setshwantsho se ho yona le mongolo o ngotsweng ho yona ke wa mang? Setshwantsho seo le mongolo o leng hona ke sa mang? Ba re setshwantsho se na le ona mongolo oo ke sa sesane e sita le ona mongolo o kwa hae. Ke mo Jesu a ileng a tiisa lentswe leo la setshwantsho hore ba tle ba ithute, hore ba tle ba tope tabeng ya hore setshwantsho seo ke sa mang. Taba ya setshwantsho, Sesare e ne le yena a busang Roma yohle, e sita le Judea e ne le ka tlasa Roma. Hona ho bolela ka lekgetho le ntshetswang mmuso o busang setjhaba. Ha re bua ka Sesare, re bua ka puso e busang setjhaba. Mmuso wa setjhaba o bokella makgetho molemong wa tsamaiso ya puso. Mmuso o busa molemong wa setjhaba ditshebeletso tse kgolo tsa setjhaba tse lokelang ho ba di etsuwe ka makgetho ana a thusa mesebetsing eo. Mesebetsing ya dipetlele, mesebetsing ya maeto, mesebetsing ya ditsela e meholo, mesebetsi e kang ditsela tseo, dipetlele, tshireletso, tsamaiso ka kakaretso ya bosebeletsi setjhabeng. Di tswela pele ka lebaka la lekgetho kapa makgetho a ntshitsweng. Bajuda bana ba makala ha Jesu a ba araba.
a re ntshetsang sesare tse leng tsa sesare. Seo se bolelang tabeng eo e le thuto ho bona le ho rona ke senana. Taba pele, balatedi ba Jesu Kriste ba ameha dinthong tse hlokwang bakeng sa tshebetso kapa tshebeletso e tsamaiswang ke puso. Tshebetso eo ka boyona ke boikarabelo ho Modimo ya entseng lehodimo le lefatshe, e leng hore babusi le bona ba nka boikarabelo ho dintho tsa Modimo, ho Modimo ya entseng lehodimo le lefatshe. Ho busa ha babusi lefatsheng ke mosebetsi wa Modimo o a o laoletseng motho. Mmuso o tshwanetse ho busa setjhaba ka nepahalo, ho tlo ho ajwe toka, ho sebeletswe setjhaba, ho ntlafatswe naha, ho ntshetswe pele merero e ntlafatsang motho mmoho le lefatshe kapa tikoloho ya lefatshe le wa phelang ho lona. Ka lebaka leo Jesu o re tse hlokwang ke sesare tsamaisong di lokela hore di ntshuwe. Tse hlokwang ke sesare tsamaisong ya mosebetsi ona di lokela ho etsuwa. Ha o tsotelele hore na ke mang ya tshwereng puso, ho e leng hona ho hlokwang ke Modimo ke hore ho sebeletswe setjhaba sa Modimo, yena Modimo monga sona, ho sebeletswe setjhaba hantle ka toka, ka lerato le ka kgotso, mme le naha ka yona e ntlafale. Makgetho a bapala karolo e kgolo ho etsahalang ho dintho tse etsahalang tsohle tsa naha, ntshetsang sesare tse leng tsa sesare. Ke taba ya pele e re ithutang yona. Taba ya bobedi, batho bana ba neng a bua le bona ke Bajudi. Batho bana e leng moifo ka pele ho yena hore moisong yena ke Bajudi. Jesu ha re ho bona le ntshetse Modimo, mme le ntshetse Modimo tse leng tsa Modimo. O ne a hlile a beha taba eo ho batho ba tsebang hore bona ka bo bona ba entswe ka setshwantsho sa Modimo, eo setshwantsho sa hae se fumanang hodima tjhelete, eo setshwantsho sa hae se fumanang hodima tjhelete, eo motho eo ho fumana setshwantsho sa hae se leng hodima le mongolo wa hae a ntshetswe tse lokelang tshebeletso ya hae. Ke seo Jesu a se bolelang. Ka mokgwa o tshwanang eo setshwantsho sa hae se leng ho yena, e leng bona bana ba ka pele ho Jesu, bana ba ka pele ho Jesu, bao setshwantsho sa hae se leng ho yena ba montshetse, le mongolo wa hae moyeng ya bona, ya ileng a butla dinkong tsa bona moya wa bophelo, le yena a ntshetswe tse leng tsa hae, e leng Modimo. Jesu sena sa se bolelang o bolela hore e hle ke boikarabelo hore ho ntshetswe mosebetsi wa sesare, e leng mosebetsi wa naha, mosebetsi wa puso, ho ntshetswe makgetho a lokelang. Ke boikarabelo ho Modimo, ke boikarabelo ho Modimo, hape ke boikarabelo wa bona bana bao setshwantsho sa Modimo se leng ho bona, bona bana bao setshwantsho sa Modimo se leng ho bona, meyeng ya bona, moo Morena Modimo a ileng a re ha re etse motho ka setshwantsho sa rona. O ba hopotsa hore ho kgenese, ho a hopoleha, ho kgenese kgaolo ya pele, temana 26, o ile a re Modimo o ile a re Antori a re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka ho tshwana le rona, mme a buse dihlapi tsa lewatle le tse dulang tse tsa mahodimo le makgomo le lefatshe lohle, le dihahabi tsohle tse hahabang lefatsheng. Ke temana 27 ho kgenese kgaolo ya pele. Ka nako eo Modimo a buang mantswe ana, ho ne ho ena le lefatshe
le tsohle tseo modimo a di entseng jwalo ka ha jwale ho ne ho ena le karolo e kgolo e hlokahalang, mme karolo eo e ka etswang ke modimo e ne le management kapa puso kapa governance. Hona a re tsohle ke se ke di entse dintho tsohle kaofela ke tsena, mme jwale dintho tsena tse ke di entseng di hloka jwale ntho e nngwe e bitswa e leng governance, rule, e be puso, ho busa. Ya ba Morena Modimo o re a re etse motho ka setshwantsho sa rona, a re etse motho ka setshwantsho sa rona, mme a buse. Ha re ne management, tshebetso, administration, tshebetso ya sena seo ke se entseng, ha re se etsa, re etse motho, mme a tla buse. Motho o teng ho ba mosebeletsi wa dintho tsa modimo, motho o teng ho busa ka taelo ya modimo. Ke tshebetso, ke ho etsa tshebetso sebakeng sa modimo ya entseng dintho tsohle, a bopileng motho ka setshwantsho sa hae. Se sa re ha busa o sebeletsa modimo, ke thuto ya Jesu ena. Ha sebetsa, se sa re ha busa o sebeletsa modimo, mme ha o le jwalo ntshetsang se sa re seo e leng tsa hae tshebetsong le boikarabellong ba monga dintho e leng yena modimo. Modimo ha ka bua fela, empa o fela phathaditse ho bopa, ka ho bopa. Kgenese kgaolo eo ya 27, kgaolo ya pele temana ya 27, ya ba modimo o etsa motho ka setshwantsho sa ona, o ba etsa e le motona le motshehadi. Modimo wa ba hlonolofatsa, temana ya 28, karolwana ya pele fela, wa ba hlonolofatsa. Batho bana ba teng ka pele ho Jesu, moifona, ke bona ba angwang ke taba tsena tse buang qalong tshimolohong ya dintho bukeng ya Kgenese. Ke karolo ya Bajude ba neng ba phela setjhaba se bitsweng ke Morena Modimo. Jwale Modimo o bopile motho hore mme a kenya setshwantsho sa hae, a kenya ho tshwana le yena, ba hlonolofatsa hore jwale motho a tla tsebe ho etsa thato ya modimo hodima lefatshe, mme le ntshetse modimo tse leng tsa modimo, le ntshetse modimo tse leng tsa modimo. Popo, thomo le tlhonolofatso, ntho tsena di tlile jwalo. Popo ya modimo, ya ba modimo ha bopa a re tla buse, thomo, mme jwale a hlonolofatsa ho dintho tseo ke tsile ho etsahala. Popo, thomo le tlhonolofatso di hlokwa ho tshehetswe ka makgetho, di lokela hore di tshehetswe ka makgetho a tshwanelang, e le hore dintho di etsahale ka nepahalo. Bakreste ba lokela ho tseba botshepehi ba bona, ba tshwanetse hore ba boloke botshepehi ba bona ho modimo, ho kenyeletsa le botshepehi ho tseo ba tshwanetseng ho di etsa bakeng sa puso eo ba leng ka tlasa yona. Ba tshwanetse ho tseba botshepehi ba bona ba boetse ho modimo ya phelang, ba tsebe hore moo tikolohong eo ba leng ho yona ba tshwanetse ba tshepahale pusong eo ba leng ho yona. Ka mokgwa jwale ba tla ba tshepahetse ho tsa modimo, tse etsang hore motho e mong le mong a fihlelwe ke dintho ke lentswe la modimo. Ha ba ntshetsa modimo, ba kenya letsoho dinthong tseo di tla etsang hore motho e mong le mong le mong a tsebe lentswe la modimo. Ntshetsang sesare lekgetho tse leng tsa sesare, ntshetsang modimo tseo leng tsa modimo, ba busang
le bona. Ba lokela ho tseba hore ba lokela ho tshepahala pusong le tseo e di tshwereng. Hobane Modimo e leng yena mongatahelo o tla hlola lefatshe. O tla hlola lefatshe ha babusi ba kgedile tsela. Morena Modimo o tla hlola. Ha batho babusi ba lahlile tsela ya Modimo, Mokreste o lokela hore a eletse puso, a eletse babusi ka lentswe la Modimo. Haeba ha e atamele dintho tsa Modimo, Bakreste ba tshwanetse ho eletsa puso hore puso e atamele dintho tsa Modimo ka ho nepahala. Re kopa hore re shebe ho Isaiah kgaolo ya 40 temana 23 ho isa temana 26, ke moo supang hore haeba babusi ba kgeloha, Morena Modimo o tlo ho etsa jwang ha a etsa kahlolo ya hae. Ke kopa ke re shebe ba re ba le ke itse ke Isaiah 40 temana 23 ho isa 26. Ke yena ya etsang mahosana ntho ya lefela, ya etsang baahlodi ba lefatshe ntho ya bosawana. Ba re ba sa hlongwa, ba sa jalwa, kutu tsa bona di so isemetso fatshe, a bodule hodima bona. Mme ba omelle, ba nkwe ke sefefo jwalo ka mmoho. Ha ho le jwalo le tla ntekanya le mang hore ke tshwane le yena, ho botsa mohalaledi. Le lalang hodimo le tadime, o tsamaisa makgotla a tsona ka lenaneo, o di thonya kaofela ka mabitso a tsona, ka matla a hae a maholo. Matla a hae sa sitweng ke letho, ha o le nngwe ho tsona e hlokahalang. Ha hona le nngwe ho tsona e hlokahalang. Babusi, Morena Modimo o re ke boikarabelo ba Kriste ho thusa babusi ka hore ba dule tseleng, ho dula tseleng eo Morena Modimo a e batlang malebana le ho hlokomela dintho tsa hae. Empa haeba babusi kapa puso e sa hlokomele ditaba tsona tseo, ke tsona tsena tseo di buang ke Isaiah hore Morena Modimo a ka di fetola lefela la mafela. Tshehetso yana ga le bua monesu ba ho emise mona ka dipina fela thuto ya rona e bolela hore Jesu a re ntshetsang lekgetho tsa ntshetsang sesare tsa sesare, ntshetsang le ntshetsang Modimo se leng sa hae. Ka jeno thuto ena fela mona ba le fela fatshe ka motso le matla le mona Jesu Kristo. Amen. Khotso ya